kureka mwe hato wese yahindikire Omugenzi Flora tumukunde nuwaisi rw'abakozi be abahaka bwanyuma yo kumushaba sente akazibeyima Flora hangaraye kungaye akaitwa izuba ryo rwa katano bija kukimanya rwa mukaga na munonge nimbanza nahamiza abantu ba family ngo mu kirere cyo kubanza kubaho konka twagwente na kutimeni kibaho konka cyabiro no kwepasa mukama obwe bari hakuzika polisi yahamya ngo bacita bamazire kwatwa kandi yashobora ko bizire kumanya ibi byona abantu abakikozere n'amazima tubine tukabakwata bona bikirize kwiyo twakwata ko mwage mwa twarondije cyana ko kugira ngo acara mu groupe ndije abaze kwata takizire ejinayo tuje kuroptora gishushire twamara kumanya ikiturukwenda kutikine polisi yashaba abantu kugumana bahandi ikisabakozi babo omaka ukabona polisi tumahegonka security netandikane imwe mwenu omukugenda mkwiteza abantu bakejuma kaganyu mutakubamanya mutatereho amano gona kureba ngo mwabitegereza nimwe yeterekizo abana be bamugambaho nko birariye tara yabo akakuzenda yagiye muke bibimporra yazara tiana kakasasoro muke bibimporra atumwe nkayibota kandi ukumwe ntatakanye mwe hatukutere manito turhabwa hangana government turhabwa bazire benje kutwine yes tubene batukunda turhabwa tergaga z'abantu batunga turhabwa binje byens turhabwa hangana government nonzo ogu yafera myaka nkaga nena y'ubukuru kandi yasiga abana batano nabijukuru mushanju gasha kwa Paulo turiyamureba